आज चाहिँ हाम्रो बिहानको खाना यहाँ पाक्दैछ किचनमा। के पाक्छ? भान्टाको अचार। आज हाम्रो फेभरेट भान्टाको अचार। यहाँ भान्टा, खोर्सानी अनि यो लसुन चाहिँ पाकेर पनि यहाँ निकाल्छु। अनि टमाटर चाहिँ यहाँ हुँदैछ। जोशी बहिनीले पकाउँदैछु। अनि यहाँ मैले चाहिँ चिकन पकाएको आज। चिकन पाक्दैछ यहाँ। हाम्रो चाहिँ खाना पनि पाकिसकेर खानु पनि थाल्यौँ। चिकन अनि यहाँ छ भान्टाको तरकारी है। बनाएको चाहिँ हामीले देखाएनौँ है, अघि बोल्दै गरेको मात्रै देखाएको थियो। प्याज, टमाटर, लसुन है, कागती, धनियाँ सबै हालेको। मिठो भयो जति सब्जी। हिजोको यो त म त खाँदिनँ हिजो। मालिका Very good. Very good. Thank you too much. No picture, eh? No problem. No video, no problem. No problem. Thank you too much. You looking my video, no? Yes, every day looking. Yeah, every day looking. Yes, very tasting, very good. You everything. Food very tasty. मालिकाले चाहिँ मैले पकाएको खानाहरू मन पराउँछु क्या। Very tasty. यसको छुट्टीमा प्राय यो दिनै यहाँ आएर खाना खान्छ। Thank you too much. Nepali. You like Nepali food? I Nepali food like Nepali family are very good. Same. Too much like. Same. Sri Lanka. Yes, Malika. Huh? Food. Same food. Sri Lanka yeah. or different? No, Sri Lanka this one. Spicy have little Spicy bit. have, but little different, no? Little bit different. Little bit different. Yeah, but very good. Very good, no? Yeah. Picante, no? Yeah, picante. Very yeah. spicy. उसले चाहिँ नेपाली खाना मन पराउँछ है। यो मेरो साथी बुढी हो क्या, श्रीलङ्काको। Now Nepal people, Sri Lanka people have now Nepal. Yes. Nepal people have now Sri Lanka. Yeah. Nepal you are too much help, na? Okay. Thank you too much. Thank you. Let's see you next video. Yeah. हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब, Okay. लाइक गरिदिनु होला भन्दै Bye bye. बाई बाई। मिठो छ ज्योति? बिस्तारै ल अब म पनि खानु पर्यो बिस्तारै। खानु 3 बजिसक्यो है।